Čau láska, tak toto je vchod do kanclíka, teda do tej budovy. Tu máme recepciu, tam na konci je naša kancelária, tak toto ešte vyzerá jeden rad. Druhá ulička, tu máme záchody. Tu je tá kuchynka. A tu máme keksiky, kam chodím. Teraz ti ukážem tú našu kanceláriu. Ježiš, kompany. S týmto budem robiť v tej bani s touto mašinkou. Tak. Tu je naša kancelária, tu sedí ten, čo chodí raz za 2 dní, raz či 2-krát za týždeň. Tu sedí šéf, tu sedí tá Sára, tu Ben a toto je moje miesto. Vidíš aj spotené tričko z bicykla. A tu sedí šéfová žena, keď príde. A tu máme ešte tlačiareň a také vecičky nejaké. Takže asi tak. Čau.